Hallo daar, hallo daar. O nee, wag, dis goeiemôre, good morning, hoe gaan dit? Ja. Pragtig, Pieter, lied in die hart. Dis soos Jou altyd. beurt, Elsa. Ja, ek gaan dit nie waag nie, maar ons het mos nou 2 ander stemme vandag. Maar dis eintlik ek wou hê die vuurtjie moes nou. Ja, so julle is welkom. Julle is Ons het vir Elsa gewag, toe sing sy nie. Toe breek hy die trein. Maar hartlike goeiemôre Karlien van Jaarsdal Sonnekes wat vir ons join hier vanmôre. Lekker vroeg uit die vere. Ja, lekker om mee te wees. Ek wens ons het soveel energie soos jy gehad vanoggend. Baie. Tipiese rocksterre, hè? En nou sê almal rocksterre kan nie vroeg opstaan nie. Look at this. Alive and well. al wat ek vir julle wil sê is ek vra byvoorbeeld om verskoning. Ja, Kan jy Nou ja, lekker verwelkom. soos julle kan sien is die ateljee vandag so 'n bietjie voller as gewoonlik. Karlien van Jaarsveld en Zaan Sonnekes kuier by ons, maar hulle gaan sommer die hele oggend hier by ons kuier en daar is 'n baie opwindende program wat wag. Pieter, vertel ons meer. Ja. Man, ek het 'n baie interessante een. Dat ek net die knoppies druk hier. Nee, daar's- ekskuus, daar's jy wil nou weer Nee, ja, nee, ek dink ek loop hom vooruit, maar jy gaan verstaan hoekom, want vandag op Goeiemôre, good morning, kyk ons na 'n paar interessante storieetjies. Ons gaan 'n bietjie kyk weer na kuns vir die siel. Ons gesels oor waarom die wintermaande vir baie mense emosioneel uitdagend kan wees. Ons vier 2 Suid-Afrikaners wat ons land by die 2026 Staatsbondspele gaan verteenwoordig en ons hoor ook van 'n nuwe kinderboek wat jong lesers oor die wonders van die see leer. En dan kan jy glo, Zaan en Karlien kuier by ons oor hulle nuwe duet enkelsnit oor mekaar. Hoe is daai? Kan nie wag dat julle ons daarvan vertel nie. Lekker. Jy kan sommer sing ook. Wag, wag, hier sien ek nou iets. Jy gaan vir ons 'n baie interessante storie vertel. Daar so. Ja. Ja. Hoe is Nee, daai? baie dankie Pieter. Hè? Ek wil vir jou sê ek soek ook een van jou. Wag. Een van daai brille, hoor. Wat is jy? Wag. Dis jy. Goed. Ons gee nou so 'n bietjie meer konteks want soos ek vir jou gesê het, my kollega hardloop 'n ding vooruit vanoggend hier, hy's hopeloos vinnig vir ons. Maar goed, kunsmatige intelligensie brille laat Chinese universiteite kopkrap oor eksamenbedrog. Universiteite in China worstel met 'n nuwe soort eksamenbedrog. Studente wat slim brille met kunsmatige intelligensie inspan om antwoorde te bekom. Nou, die jongste voorval was by die Suid-Chinese Landbou-universiteit in Guangzhou. 'n Student is daar uitgevang nadat toesighouers opgemerk het dat sy brillense kort groen flikker. Die leerling se bril was na bewering aan verskeie KI-modelle gekoppel, wat dit in staat stel om foto's van eksamenvrae te neem en dan outomaties, sonder dat die student 'n woord hoef te sê, na die antwoorde soek. Volgens berigte hoef die gebruiker bloot aan die raam te raak om 'n foto van die vraestel te neem, waarna die antwoorde direk op die bril verskyn. Sedert die voorval het dit op sosiale media aan die lig gekom dat sommige studente selfs hierdie brille spesifiek vir eksamen huur. Sommige verkopers verskaf glo ook handleidings oor hoe om die brille onopsigtelik te gebruik. In soortgelyke gevalle is reeds by ander Chinese universiteite aangemeld. Nou kenners waarsku dat toekomstige KI-brille feitelik identies aan gewone brille sal lyk of so sal lyk wat dit al hoe moeiliker sal maak om bedrieërs vas te trek. Goed. So, ons het nou 2 belangrike gaste hier. Ek gaan vir ons eregaste vra. Wat is julle gevoel oor kunsmatige intelligensie oor die algemeen? Zaan dink nou dadelik, hy gaan met die musiek en die KI, hè? AI music. Ek was nou nog in 'n onderhoud wat hulle op ChatGPT gevra het. Dis vertans van Zaan Sonnekes en dit is hulle soos haar musiek is Haar sy. ChatGPT. Wonderlik om haar hier te hê. Dis lekker baie om hier te wees. Nee, ek dink op die regte plek is dit goed. Maar mense moet nie die menslike element verloor nie. Soos in musiek, ek is nie 'n fan nie. Ek hou van regte vingers. As 'n tyd en 'n plek daarvoor. Hierdie is impressive. In ons tyd het ons net die smartwatches gehad om op te krip. Nou krip jy sommer op jou bril. Dis crazy. Dit sou lekker gewees om dit in matriek eindeksamen te kon, hè. Jo, ek was Maar ja, ek dink 'n mens as jy nie self studie doen en self goeters ondersoek, jy gaan nooit by dieselfde antwoord uitkom nie. Soos wat hulle verstaan haar genoem het. Ja. Dit is nie alles feitelik korrek nie en ja, jy kan dit nou maar gaan leer of wat ook al uit jou kop uit al die goeters wat hulle sê, maar daar's 'n ding van selfstudie. So ek voel die mense gaan sy eie intelligensie gaan agteruit gaan as gevolg van hierdie hele ding. So ons gaan 'n dommer nasie word.
En dis eintlik baie jammer. So ek dink nie daar is plekke om dit te gebruik, maar ja, ek dink die mens self en die eie brein gaan agteruit gaan. Ek stem met haar saam. Pieter, Kan jy jy is nou sien- een van daai wat daai bril sou gebruik het. Kan jy sien hoe tik ek aan my bril en ek knip die oogies en als, maar Mhm. ek kry geen groen flikkerende skerms nie. So myne is nou nog Joune werk. ja, nee, ek sit op jou. Weet jy wat, is net amazing hoe ver KI gevorderd raak. Ja. Dis uiteraard. crazy. En wat hulle gaan doen, maar ek stem saam daarmee. Daar is 'n paar keer goeders wat jy net moet sê. Ek wil dit self leer, man. Wat gaan ek nou doen as ek nou daar in 'n eksamenlokaal sit? Ek leer eintlik niks. Ek kry al die antwoorde. Ek het al hierdie accolades en Ja. cum laude onderskeidings en dinge. Maar tussentyd weet ek boggerol. Ja, niemand gaan niks meer weet nie. Ja. Die masjiene gaan alles weet, ja. En ek dink wat my bekommerd maak is die feit dat hulle maniere vind om dit so goed weg te steek, want ek bedoel, dink jouself nou in, 'n bril wat lyk soos 'n gewone bril, so dit raak al hoe moeiliker om hierdie soort dinge te reguleer ook. Ons kom En ek terug dink by 'n gaan geselsie van 'n maande terug, amper seker jare terug, wat hulle gesê het daar's mos KI televisieaanbieders, né? Nee? Ja. Kan julle dit glo? En nuusankers, ja. Wie sal ons nou wil vervang, ouens soos ons, Carly? Never mind nou die Milli Vanilli van ouds, jy weet. Geen ding. Ek kan sing en ek kan mooi harmonise en goed, maar pappa as jy op daai verhoog klim, dan klink dit vir jou glad nie soos die persoon Dieselfde. waarna ons Dis luister. is holograms. Dit is Dis Ja. is 'n hologram. Dit's feeste oor see ook wat dis is AI fees. Ons sê Abba het nou dag 'n hologram Ja. show gehou of something. It's amazing. Mense het hulle die weg. Hulle gedoen is wat hulle hier. moes. Hulle is hier. Kyk, ek kan nie deur hulle gaan nie. Hulle is hier. Regte. Wat dis hologram. Ek was maar net so 'n bietjie aan, jy weet, met die KI dingetjies. Ja. Maar ek dink wanneer 'n mens terugkom by die stand van onderrig oor die algemeen wêreldwyd, dink ek dit skep 'n groot probleem want ek is net soos Karlien bekommerd dan oor die toekomstige generasies. Ek dink skole en universiteite maak plek daarvoor en ek stem ook saam met Zaan na aanleiding van in sommige opsigte is dit goed en is dit 'n hulpmiddel, jy weet, wat 'n mens kan gebruik en wat werklik 'n verskil kan maak. Maar in hierdie geval, nee, waarheen is dinge dan op pad? Vir my sal ek altyd sê KI moet by ons leer. Nee, is dit nie waar nie? Ja, maar is dit nie eerstens waar Ja, hulle hulle het- geleer het nie? Ja, Ja. ons moet Ja. KI voer om slim te kan raak. So, daar sê. Dis 'n scary ding. Dit is 'n Dis Elon Musk sê ek. Ek dink wel vir ons die bangste met wees. Ja, So. Okay, dalk is net diep. en hy Ja, Dis wat- waar kom jy nou so vroeg in die oggend? Wat het julle twee gisteraand gedoen? Genigtig. Moenie vir my sê julle was nog besig met musiekvideo's en allerlei sulke dingetjies nie. Dis inderdaad waaroor ons ook mos nou 'n bietjie later gesels en dis meer en Ek wil net sê ons sal in die toekoms eerder hulle twee hier intrek. ja, Ek dink hulle is meer wys as ons. Oh. Dan kan ons so 'n bietjie net op die bank veral vroeg in die oggend. Daar sê. nog bietjie wakker word. Ek Nee, staan ons is bereid om by julle te leer. Ek staan enige tyd terug. Al wat jy hoef te doen is jy sê vir my daar in kamera 3 net, bly net waar jy is. Ons is net hier na terug met nog lekker geselsies by Goeiemôre, Good Morning. Ek het hierdie sinne so lank gemaak. Ek was nou Ja. vir die Ja nee. bly net ja, waar julle nee. is. Ons sien julle nou. Daar weer. sê, daar gaan jy kyk in kamera 3 en sê Bly net waar julle is. Ons sien julle nou weer hier by Goeiemôre, Good Morning. hier. Goeiemôre, ek is Nadine Vosloo en vandag praat ons oor grense. Nou al ooit gesien as pa gaan jag hoe gekamoufleer hy is. En soms het ma ook 'n camo pakkie nodig om te skuil van daai taakies in en om die huis. Grense is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Goeie grense is belangrik en om grense te skep verg soms waagmoed, courage. Jy moet vir jouself kan opdaag voordat jy vir ander kan gee. En kreatiwiteit is een manier om jouself beter te leer ken. Vandag gaan ons kreatief verkeer met stenselwerk
En ek gaan jou wys hoe om daai perfekte kamoubakkie te skep. Nou wat ons het, is 'n natuurlike linne materiaalstof. Nou hierdie tegniek kan aangewend word op kussingslope, op lapservette en selfs op iets wat jy gaan dra. Ons het 'n stenselpatroon. Weereens, patrone en kleur is 'n persoonlike keuse. So kies dit waarvan jy hou. Ons het maskeerband, ons het 'n stenselborsel, kombuispapier om ons stenselborsel op droog te maak en dan 2 Olympic Paints kleure, naamlik Springleaf en Mustang. Goed, hoe ons te werk gaan. Eerste, baie belangrik, natuurlike weefstof. Tweedens, maskeer ons al die areas af waar ons nie wil hê die verf moet beland nie. So ek gaan op die sak stensel. So ek maak mooi seker dat oral om die sak ek maskeerband aanwend sodat my patroon slegs op die sak aangewend is. En dan, baie belangrik, werk met so min verf as moontlik, anders gaan die verf onder die stensel in beweeg. Ons begin met ons eerste kleur, wat Mustang is in die geval. Plaas my stensel op die oppervlak wat ek wil stensel, net vir ekstra beskerming en seker te maak dat die stensel nie beweeg nie, plak ek hom vas. Ek doop die droë stenselborseltjie in my verfkleur. Verwyder enige oortollige verf. Eerder min verf as te veel. Ek druk my oppervlak en my stensel vas en ek beweeg in sirkelbewegings. Sirkelbewegings gee die mooiste mees egalige afwerking vir stenselwerk. En nou net vir daai ekstra lekkerte en kleurelement op die oppervlak, gebruik ek die Springleaf wat in amper 'n chartreuse groen is. Doop dieselfde droë stenselborseltjie in die verf, verwyder oorskot. En ek beweeg in sirkelbewegings. En ek wend dit net hier en daar af. Ek verwyder my stensel dadelik. En dan, baie belangrik, wanneer hierdie patroon droog is, stryk ek dit aan die agterkant met 'n warm strykyster en wanneer jy die oppervlak was of die weefstof moet was jy dit met die hand in koue water. Nou grense is belangrik in enige verhouding. Het sy die verhoudings met jou kinders, kollegas of met jou maats. Sodra jou grense uitrusting, met sekerheid en leef gesond. Hier is ons oppervlak, pragtige stensel en jy kan selfs die moue ook verder inkleur met jou patroon. So baie belangrik, daag op in jou uitrusting, maar meer belangrik, daag op vir jouself. Dit voel soms asof party mense se gemoedstoestand in die wintermaande saam met die weer na die koue kant toe draai. Maar is dit net die weer wat ons by en produktiwiteit beïnvloed of is daar meer daaragter? Gesondheidsberader Lizou Skuman van The Rooted Self sluit nou by ons aan om te gesels oor hoekom hierdie tyd van die jaar vir baie mense emosioneel uitdagend kan wees en wat ons kan doen om net so bietjie ligter te kan voel. Lizou, hartlike goeiemôre en baie welkom. Môre, dankie dat julle my hier het vandag. Vertel gou net vir my wat jy beskryf dit as winter funk of winter funk. Wat is dit? Ja, so die winter blues is gewoonlik in die wintertydperk wanneer mense nie so lekker voel nie, wanneer jy bietjie meer afvoel.
So dit is gepaard met die koue weer en die korter dae. Ja, dit sit jy maar net bietjie in 'n slump of in 'n funk. Ek wou nou net vra, jy weet, omdat die dae is korter, die aande is langer, jy weet, en dit voel vir my ons as mense het maar genoeg sonlig en ruimte en dinge nodig en dit speel bepaal 'n rol. Nee, 100%. Ja, so sonlig is eintlik baie belangrik vir mense se liggaam. En as mens minder sonlig inkry, dan is jy het nie baie energie nie en ja, mense sien nie baie jou mense nie, want ek voel baie mense gaan terug in hulle huis in en dis waar dit warm is. So dit is baie belangrik om uit te reik en om net vir 'n ligte stappie te gaan, net bietjie sonlig in te kry, is goed vir jou. En 'n ou is ook geneig om bietjie minder sosiaal te verkeer as ware. So juist, want jou kontak met mense ook minder en dan begin 'n ou nou dink, dis maar net ek en my eie ou self hier. Definitief, mense isoleer en dis nie baie goed vir mense nie. Ons is social beings, so ons moet sosialiseer en self al is dit net oor 'n video call. Ja, probeer maar net bietjie met mense kommunikeer. Dit laat mense nogal dink, veral die mense wat nou praat van immigrasie en goeders ook, hoe hulle mense verlang en hoe 'n WhatsApp video call of so iets maar net weer 'n ou heeltemal goed laat voel. Definitief, ja. My ma bly oorsee, so dis baie belangrik om daai in te bring ook, net vir die siel. Hoe onderskei ou tussen wat 'n mens ken of nou maar hoor as gewone winter blues teenoor nou meer ernstige seisonale depressie wat hy nou? Wel, winter blues is short-lived. So gewoonlik is dit net 'n paar dae. Dit is nou nie iets wat vir weke of vir maande aangaan nie. En as dit wel doen, is dit belangrik om hulp te kry of om uit te reik na mense toe. Maar seisonale depressie is nie 'n dag of twee se ding nie. Dit hou vir baie langer aan en dit is belangrik om geëvalueer te word deur 'n professionele. So hoe weet jy presies dit wat jy sê as jy nou dink okay, well, is maar winter blues, jouself gaan jy seker nie daai antwoord kan kry om te sien of dit nou ernstig geraak nie, maar as mense natuurlik met jou in aanraking kom, dan sal hulle seker agterkom, nee maar wag, 3 weke terug was jy nog op die winter blues, dit raak nou seker ernstig. Definitief, daar's baie tekens, soos as jy goeders doen wat jy nie regtig wel goeders wat jy geniet het wat jy nie meer doen nie. En as jy op 'n uitreik na mense toe en as dit jou alledaagse lewe begin beïnvloed, dan moet jy weet. So wat is van die alledaagse goedjies wat 'n ou kan doen net om seker te maak jy verval nie in daai winter blues of 'n depressie nie? Wel, ek sou sê om in 'n roetine te bly is baie belangrik. So kry genoeg slaap in, kry sonlig, bietjie beweging en oefening. Dit is nodig. Mens hoef nie groot veranderinge te maak nie, maar die goeders wat jy sou doen in die somer, probeer dit ook doen in die winter. Al is dit bietjie kouer. Ja, staan nog steeds lekker vroeg op, doen jou ding en geniet die lewe. Exactly. Of geniet die winter of die seisoen waarin jy is. Definitief. Baie dankie. Dit was so lekker om net so bietjie net so vinnig te kan hoor. Weet jy wat? Die winter is nie so erg nie of as dit nou nie jou gunsteling seisoen is nie, dalk is dit vir party mense in die somer dat hulle voel hulle die summer blues as ware. Maar baie dankie vir die kennis wat jy so met ons kom deel het, man. Dis 'n plesier. Dankie dat julle my gehad het. Nou ja, toe, ons het geen winter blues op hierdie stadium by Goeiemôre Good Morning nie. En moet ook nie weghol nie. Net hierna sit ons die bal aan die rol saam met Arnold en 'n geselsie oor 'n interessante sport. Net hier by Goeiemôre Good Morning. Kry vir jou nog 'n koppie koffie. Ons is nou weer terug. Jy kyk na Goeiemôre Good Morning as jy nou net by ons aangesluit het. Hoop jy het 'n wonderlike oggend tot dusver. It's indeed a very proud moment for South African bowls. Gareth Rees-Gibbs has been selected to represent South Africa as a player in para bowls at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow in just a few weeks' time, while Cedric Summersgill will be joining the team as coach. They join us to talk about the journey to one of the biggest stages in the sport. Gentlemen, hearty good morning to you and thank you for joining us. I don't even know where to start because maybe we need to start with you, Gareth. 27 years before you finally got this right and got your national colours for the Commonwealth Games. That's amazing. Yeah, it was a big honour when I got it the first time and went to multi-nations and World Championships in 2023. Yeah. Good. It was a great honour, but this one's like the big one. It's massive. It's very massive. Very excited. Nerves are there, but good nerves. Of course, the Commonwealth Games, other than the Olympic Games, is a massive stage, but there's no bowls at the Olympic Games. So other than the World Champs, this is the biggest stage that you have for your sport.
It is, and it's one of the badges you look for. You obviously you national. If you can get your Protea colours, your next badge is Commonwealth, and obviously we hope in 2032 that we might be able to get the Olympic. If you get those three, you're on top of it. But yes, the Commonwealth is a real achievement to get there, and it's on a big stage compared to, because you're competing with athletes from all other sports as well. Of course. And as a coach, how do you see your role there? Up until now, it's been tweaking, getting them there, what we call the practice mindset. So they're practicing and practicing. We hope we've given them everything now so that they can go there with a trust mindset, which will put them into just trusting their shots, trusting their play. But it's more now, from a coaching perspective, it's more psychological side that we look at. I love that, the trust mindset. That is lovely. You've obviously bought into that. Yeah, you've got to trust yourself. You've got to trust your partner. You've got to trust your coaching staff. You've got to trust everybody around. And it's trust of the whole team South Africa, if you know what I'm trying to say. We're branding ourselves Team South Africa. So from the first time that South Africa got back into the Commonwealth Games, I was lucky enough to be in Victoria, and we've always come up with medals in bowls. Is there pressure or not really? How do you think about that? The pressure's there, but as Cedric's been saying, the coaching staff, they know the pressure's there, but you've got to be level-headed and trust in your ability and trust in your game plans that we've got. So that's the way it is. Pressure's there, but there's pressure in any game of bowls. Of course. It's always a pressure game. Does the coach feel pressure? Yes, he does, but it's our job to make sure that the players don't feel that pressure. We try and build them up so that they are anticipating what they're going to do, but that they can go and play at their optimum performance. I often end up at golf courses where inevitably there's bowls being played, and it seems like there are many more people playing the sport more than ever. Am I right? It is growing. There was a decline, but it is growing. There's a lot of youth coming through now, which is lovely to see. A lot of the bowling clubs are really pushing that youth element, trying to get under 35s going. Our governing body, Bowls South Africa, does a lot of work into that as well. It's very nice to see youth and different characters coming through. It's, as Bowls is, it's a communicating game. It's getting to know people, enjoying people's company, Clearly. and obviously be competitive at the same time. Why do you think bowls is showing the growth that it's showing? Because it's one of those sports that you can play from 12 years old to 80, 90 years old. And I think people used to see it as an old man's sport. Yeah, old man's marbles, we used to call it, eh? But now it's more and more being seen as a really competitive sport, because once they start, it's very competitive. And yes, I used to, before I started playing, well, my wife got me involved because she was a blind bowler. But before I started, I used to refer to watching bowls as watching paint dry. Whereas now it really is, once you're into it and it hooks you, it's really competitive, and guys are thoroughly enjoying it. Even the youth. We're trying to change the game slightly to make it quicker and more exciting for the youth, which is happening. So yeah, they are buying into it. It is amazing for me if you watch bowls and all of a sudden it gets really tight and there's bowls that come through from anywhere and everywhere, takes the kitty out, etc., etc. It has such elements of hard competitiveness, doesn't it? Yeah, you've got a certain amount of luck elements, but I believe we all believe that in this game of sport, in the sport in particular, you create your own luck. So if you're playing the right shot, you're going to get the result. So that's the competitiveness of it. And obviously trying to stay on top, even when you're down, trying to come back, get into the game. It's very important to just keep level-headed. And I assume from a coach's point of view, or I may be wrong, is there a difference in the way that you coach folks who are disabled in one way or another, or not really? What's the process? No. They've got a disability, but your basics stay the same.
Your delivery, how they do it, doesn't matter, but the basics of your delivery stay the same. Whether they're on a fixed stance or they're stepping, that's the only difference. But you get able-bodied that prefer a fixed stance. Of So, course. no, there's no difference in coaching. You apply the same rules and you tweak the coaching to suit the player. Obviously, the standard when you're going to get there is going to be sky high. Yes. Well, obviously, like all our sports in South Africa, we have rivals, the Australians, those kind of things. You owe them one from the World Champs, don't you? Yeah, we do. And I'm looking forward to seeing them. Familiar faces, maybe new faces. The new faces, we might not know what their abilities are and what their whole thing is, but that's the nice thing about bowls is you're on an even playing field, whether you're able or not. Yeah, of course. Or if you're disabled. Anybody can win on the day. But it's about putting that hard work in and preparing yourself for it. Cedric, how do you see the standard there? Yes, South Africa's up there. Let's make, especially in the VIs and the visually impaired and the various variables. categories. Yeah, we are definitely up there, comparing with the rest of the world. We've done it on numerous occasions. We had the IBD International Bowls for the Disabled 2 years ago now, and we walked away with medals there. Yes, agreed, Australia wasn't there. They didn't come through, but for the rest of it, we got the golds. So, yes, we're up there with the rest of the world. So, it's just hoping now that the guys can go there and bring home the goods. I was going to say, what sort of medal are we looking at? I'd like to go better than the silver that I got at World Champs. Right. So it's gold, but any medal would do my country proud. Of course. No, of course. We agree. We fully agree. Gentlemen, best of luck, and to the rest of the team too. And we hope that you really bring back lots of silverware and goldware, for that matter. And we wish you luck over there. It's always a huge achievement to be able to play in the Commonwealth Games and coach there. Thank you for your time. Great. Excellent. Thanks Thank you very much. Wonderlik om te hoor dat dinge so sal gaan by die Statebond spele. Kom ons hoop dit is goud inderdaad. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug en dan gesels ons oor 'n pragtige kinderboek wat kinders leer oor die see. For decades, Chris and Monique Fellows have introduced the world to the incredible wildlife of our oceans through their award-winning photography and research. Now they're inspiring a whole new generation with a children's book series. Chris and Monique join us to tell us more about the book, Lucy and the Great White Sharks, the latest adventure in their popular Salty Sea Dogs series. Goeiemôre, good morning, and thank you so much for joining us. Hi, Elsa, and a very good morning to you from Cape Infanta. Goeiemôre Elsa, hoe gaan dit? Nee, dit gaan met my baie goed, dankie. En ek is so bly dat julle ingestem het om vanoggend deel te neem aan hierdie gesprek. So I would like to start by asking you, what inspired you to create the Salty Sea Dogs series, and why did you feel children's books were the right way to share your experiences? Well, I think going to sea is very inaccessible for most people. Not everybody has a boat, and even when you do go out to sea, going to look for wildlife is really, really difficult. And Chris and I are in the amazing position of living our lives at sea, finding incredible wildlife, and it's just incredible to know how special the oceans are off our South African coastline. And I really wanted to be able to help young readers or young kids connect with the ocean. And in real life, our 3 dogs do actually come out to sea with us. And watching them interacting with the wildlife, they love being on the boat, and they are really interested in any of the wildlife we come across. And when I saw the interactions between the dogs and the wildlife, I just thought as an amazing opportunity to be able to reach young kids and tell them about our incredible oceans through the eyes of the dogs. And I think, awareness about the sea life is so important. Your new book, Lucy and the Great White Sharks, follows your successful first book. So what can readers expect from the Sea Dogs' latest adventure?
So the story is really about Lucy overcoming her fear of great white sharks. And I was able to draw on our experiences where Chris and I worked at a place called Seal Island, which was a great white shark hotspot. And I spent 20 years working at Seal Island, and Chris was there for about 30 years. So we got to know great white sharks on 2 levels. The first one was at Seal Island, the great whites were famous for hunting seals. So we got to know the great white shark as a predator. But also the biggest surprise is we got to know them on an intimate level, where every great white shark surprisingly has a unique character and a unique personality. So I really wanted to be able to tell young kids the different side to great white sharks. And also when you get to understand an animal, you've got far less reason to be afraid of them. So I really wanted to just celebrate great white sharks and help young kids understand what a predator is. And through that, hopefully they love them, or they come back with a really great respect for great white sharks. Nou Chris, jy moet ook nou so 'n bietjie saamgesels. The story is based on your real life experiences at sea. So how much of what happens in the book actually happened? Also, a lot of what we actually talk about in the book really translated to what we saw out on the ocean. So, Monique talks a lot about the pressures great white sharks face. And what we saw out there was, they're under tremendous pressure from our kind. So, there's a lot of factual content in the book where Monique talks about shark nets and shark longlining and how these animals are actually very susceptible to these things. But I think, one of the most important things for young kids to really get their teeth into is the fact that South Africa had probably the most famous great white sharks on earth. So, when the dogs actually went to sea and they saw these sharks for themselves, it wasn't just any great whites. It was sharks that were appearing all around the world on Shark Week, National Geographic, and many other networks. So I think it's very exciting for young kids to be introduced to these animals. And for us, it was kind of relaying the incredible spectacles that we're seeing on a daily basis as South Africans that the rest of the world just couldn't get enough of. Now, great white sharks are often portrayed as frightening animals. Why was it important for you to tell a story that challenges that specific perception? I think, as I said before, when you understand something a little bit better, it doesn't matter what it is, you feel less afraid about it. And, my background is I didn't study sharks and I didn't study marine biology, but when I started going out to sea with Chris at Seal Island, I got to learn from the sharks themselves. And, everybody thinks of a shark as big teeth, catch and kill, but they do that for a very small portion of their time. And as I said before, the most amazing thing about them is that they have personalities and characters. And when they're not hunting, they actually just slow down. They gently cruise around the boat. They save energy. And, some are super curious, which is one of the characters in the book. His name is Cuz. So he's a very curious animal. And then you have others that are really shy. So Shy Guy was also a character in the book. These are sharks that we knew in real life. And I was able to bring them into the story, which I really loved being able to do. And Shy Guy never comes to the boat. So it was just really fun to be able to relay our experiences as how we saw great whites with our own eyes and to be able to portray a different side to great whites because not everybody gets that opportunity to understand. Absolutely. If there's one lesson you hope young readers take away after reading Lucy and the Great White Sharks, what would it be? I think tolerance. I was very lucky to interact with these animals both above and below the water. I spent a lot of my life under the water with great white sharks without a cage, and these animals could easily have killed me if they'd wanted to. We talk about the most formidable predator in our oceans, along with orcas, and they chose to tolerate me. And I think there's a very important message in that, and I found that with all the predators I work with, if we're respectful of them, they tolerate us in their world. And I think as humans, I think that's a very important lesson to learn, is that we need to walk more gently on this planet. We need to tolerate the animals around us because fundamentally they're very important to our well-being as well. 100%.
Where can we look out for the Salty Sea Dogs? So we do have a website that's dedicated to all things Salty Sea Dogs, and that is saltyseadogbooks.com. And if you go onto the website, there is a tab where it shows you where you can purchase the book, but it is published by Penguin Random House, so it's available at all major bookstores throughout South Africa and also online through Amazon and Takealot. So I really hope all the listeners are going to be curious and go and have a look and get to know a little bit about the world of great white sharks. Can we expect more adventures in future, and if so, when? Well, they're 3 dogs, so there has to be 3 books, right? So the first one, Sandy and the Salty Sea Dogs, was about, meeting the different animals in the ecosystem. Lucy and the Great White Sharks is obviously about understanding great white sharks. And Brownie is our 3rd doggy, and I would love to be able to share all our experiences with humpback whales and various cetaceans in the ocean as well. So now that this one is on the bookshelf, I'm going to now turn our attention to writing Brownie's story. Well, please keep us posted, and thank you so much indeed for joining us this morning. Nou ja, intussen moet jy bly net waar jy is. Ons gaste, ons eregaste vanoggend is net hierna weer terug en ek verwys na hulle as eregaste want hulle het die oggend saam met ons begin. Is natuurlik Karlien van Jaarsveld en Zaan Sonnekes wat net hierna gaan gesels oor hulle splinter nuwe duet. Bly net waar jy is. Dis goeiemôre, good morning. Daar is samewerkings wat heel onverwags voel, maar wanneer dit vrygestel word en 'n ou dit hoor, dan voel dit maar net of dit nog altyd bestem was. Dis die geval met Zaan Sonnekes en Karlien van Jaarsveld. En hulle is vandag hier by ons soos wat julle mos nou al reeds gesien het vroeër. En ons het sopas na hulle musiekvideo gekyk vir die splinternuwe duet van hulle kant af Oor mekaar. Lekker, nou sit julle daar waar julle seker bietjie meer veilig en tuis voel, né? Zaan, Karlien? Ja, definitief. Ek baie bly ek is aan. Dit wat julle doen is crazy. Hoorie, ek wil daarom net vir julle sê, nommer 1 baie geluk. Ek dink dit is nou 'n lekker duet. Dalk effe onverwags of het mense dit verwag? Hoe het hierdie samewerkingsooreenkoms begin tussen julle twee, Zaan? Sure. Karlien se broer is een van my beste chommies. En ons paai het lankal gekruis. Ek dink ek was soos 19 geweest. Toe gaan ek vir 'n braai. Hy het my genooi vir 'n braai en dis was by jou huis geweest. Ja. Of Bobby se. En toe druk hulle gitaar. Dit was op my verjaarsdag nog geweest. Druk hulle iemand daar was 'n koek geweest. Ek weet dit was nie vir my nie, hulle het dit uitgebring vir my. Dit was iemand se verjaarsdag. Dis iemand anders se verjaarsdag ook geweest. En toe druk Reino 'n gitaar in my hande, Albertie, en toe sing ek en ja, dit is vir hulle het my eintlik amper gelei in die musiekindustrie. En my eerste ontmoeting met 'n major label was saam met Bobby geweest. En ja, so dit is eintlik dit kom al jare. Ons wou dit al vir jare doen. Dit is eintlik snaaks ek het nou eers weer besef maar jou nommer is nog steeds op my foon gesave as Zaan nuwe kunstenaar. Ja, dit is so van jy hoe oud is, ek weet nie. Ek voel net oud. It's crazy. Dis nou beautiful. So jy het die audisie geslaag klink dit vir my by daardie partytjie. Wyn, rooi wyn. Dis ons het altyd die voorreg om so 'n bietjie van sy musiek te hoor voordat dit nog uitkom want Reino my broer sal vir ons dit speel want hy's ook so verskriklik passievol oor Zaan. Reino het tog al goeie smaak in musiek en so stemme. Soos hy sal sê ook uit Afrikaans groot kom kyk, sy vra van wat sy gunsteling en hy's hierdie groot rugby speler ou, hy's soos 'n reus. En sy Corlia is sy gunsteling geweest. It's crazy. Swart koffie, hy het so waardering vir 'n stem en dis why vir Zaan so. En ek ken elke woord. Ek ken my woorde beter as ek, bro. Jy weet as hy nie gehoor is, dan beter jy nou jou sokkies optrek. Ja, hy sê. Hoorie, en die liedjie skryf toe nou op die einde van die dag het julle saam geskryf. Karlien, het jy met die idee na hom toe gegaan of hoe het dit gebeur? Nee, dit is Zaan het eintlik geskryf en toe het ek verder aan die sang geskryf. Van vers 2 het ek gedoen. Ja, Karlien skryf baie vinnig. Ek dink daaroor. Wel party songs vat 5 minute, party songs vat 5 jaar. En hierdie een was amper, dit was soos partykeer vloeit net uit jou uit en Karlien het amazing gedoen. Sy het dit so mooi ingekleer en dit net so mooi gegom, baie vinnig. Ek het soos 'n idee vir haar gestuur en toe soos
Paar minute later sê dit met terug ek sê, "Het jy dit reg gekry om so Het vinnig jy gewaag om te sê nee, jy stem nie saam mee, was dit maar net die hele Nee, tyd? is Ja, dis perfek. beautiful. Dis Dis perfek. Daar is nie reg of verkeerde antwoord nie. So, maar ek sou dit nie beter kon skryf nie. Ek het eintlik net nie geweet wat om te skryf nie. En hoe lekker was dit toe nou om eventually saam met Zaan, nuwe kunstenaar, in die studio te sit en jy weet, ek meen obviously Karlien, jy wat ook nou al jare kom, hoe dit lekker was om te hoor hoe hierdie geblend het, hoe dit net gewerk het en laat jy toe seker maar op 'n ouene ook gedink het, wow, ons moes dit al lank al gedoen het dalk. Ja, want ons het eintlik hierdie al baie lank in gedagte gehad. Dit het net regtig nou, ja, dit het nogal lank gevat voor ons tot op die plek gekom het waar dit actually uitkom. Maar ja, ons het al lank daar gepraat, so ek dink dit is 'n verrassing vir die mense daar buite, maar dit ja, is nou nie 'n groot verrassing vir ons nie. Maar wat my wel verras het is hoe goed ons stemme saamwerk. Dit is regtig amazing daai. Ons moet altyd daai bietjie rasper. Ja, En die skryf, die manier van skryf ook, pas ook baie mooi by mekaar aan. Hy hou ook baie van beeldspraak en metafore en simbolieke. En soos jou ma sê, jy kleur woorde in, jy kleur met prentjies in. Ja, Dit wat sy, ja. Beautiful, Ja, beautiful. dis Maar so. luister, ek moet daarom net sê, by uitstek is julle amazing kunstenaars se goeders, maar in persoonlike lewens se goed het Karlien al gewys dat sy bietjie blond is hier en daar. Ek gaan nou nie noem aan voorbeeld nie, Karlien, maar Zaan, jy het ook nogal 'n reputasie waarvan ek 'n stukkie video het wat ek graag vir ons kykers. mag jy dit op TV wys? Ek wil graag. As 'n paar Hier wil is gaan ons. daarby. Ek wil ook sien. Ek wil ook weet wat sy in hierdie Loer gou hier nou, loer gou hier nou. The OV, still the clumsiest muso in town. Consistency matters. I'm gonna make a jump for it. I'm gonna make a jump for it. Dis nou al deel van die set. Okay. Kom ons probeer weer. En dit was so 'n diep oomblik geweest. Ek was eintlik veronderstel om so diep deel te vertel. Op plekke en dinge wat hulle voel. Maar, Nee. maar dit gebeur. Dit gebeur elke keer, ek weet nie. Wees môre. Okay, as jy hom ken. Ek het hom daarom gesave. Daarso. Die lekker ding daarvan is the show must go on en jy doen dit maar net soos wat dit gebeur. Maar hy is so clumsy. Ek so klam, ek sportief en clumsy, bra. Hierdie is meer fisies as okay, nie meer fisies nie, maar dis soos rugby speel. Alles, my ore, jou keel, jou Alles. knieë, jou rug. Alles gaan deur. Sy is daarom vaster op haar voete, so dalk kan sy jou oortuig om, jy weet 'n dansliedjie, as jy my roep of so iets 'n bietjie te verzaan. Jo. Maybe. Sê ek is dit nie. Sien een heavy rock liedjie en dan doen ons so. Ja, ek dink ook so. My roep. Ek sê eerder om omgaan. Ek ken nie dans nie. So, ek dink hy begin so of sê. Dit so flik aan hom. Jy sien, jy word nou 'n nuwe verwerking gemaak en allerlei. Ja. Maar op die einde van die dag is dit lekker om as kunstenaars ook net so 'n bietjie saam te werk. Ek dink dit moet ook bietjie meer gebeur en kan ook bietjie meer gebeur. Ek wil net persoonlik sê, ek meen, die vorige een wat my lekker surprise het was die van Coke en Karen Zoide. Karen moes 'n ding gedoen het en hierdie is nou weer vir my een van daai van, wow. Ek meen dit is regtig nice en ek is seker hier kom 'n ding. Voel julle ook so? Ja, Pieter, Ek voel ons in voel. my hart, ja. Ek voel in my hart, dis iets spesiaal. Ja, verseker. Ek dink sodra mense hulle stories daarmee kan heg en daar iets binne hulle beweeg, dan is dit die moeite werd. So as of dan nou 10 miljoen streams is of nie, 10. of 10. Ja. Is okay. Special. Vir julle was dit lekker en vir julle is dit Ja. special. Ja, presies. En daar sal nog wees. Nou maar baie dankie. Ons gaan verseker uitkyk vir hierdie video wat die afgelope naweek vrygestel was. Oor mekaar. En nou ja, ons is oor en uit vir vanoggend. Dis al van ons kant af. Ons het lekker saam met julle gekuier. Dankie vir die inloer julle twee. Van my en die res van die span. Ons sien mekaar môreoggend weer. Lekker dag.